Galondi Zegati, Tinya Willila, Falakachi, the man. Tinya Willila, Galondi Zegati, Tinya Willila, Falakachi, the man. Tinya Willila, Galondi Zegati, Tinya Willila, Falakachi, the man. Tinya Willila, Namara Shikolumba, Tinya Willila, Falakachi, the man. Tinya Willila, Saraga Jubomori, Tinya Willila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بعد تفسير في الله جبا وأم بعد كرمان تيالا كدلا لا فعلا كهينا ناكا كشينا كبركة لا كوجدين نوكلين بلجلينكا دوكنا منهم بكودوار جمانا كوال ما يكافكو كادو نو سجرا بمبي أبي جما ويواجلو كنا بلا سجي بلاسرالي كنا Aslama we wele jabi ka boka chaya ka kene mina ka fa la seli bela jelen kera ka mina we dongono kan ka dokan wajulu ke karamogo isa samaseku ninga fara malik tesku kan femi mbora nunun da la selula ange je ka baro sheria wa ulaika hum khasirun chamaye manu suratul baqara e qur'ana yetu ensema sangul binda yoso boja ntiwa yosolo d'accord aya anga pello sosa ko suratul baqara benda aya pello sosa mori qur'ana benda biya masema ko ayoso ke d'accord ko qur'ana aya pello sosa amaka allazina kan islamun kan ime yankuduna ne ko nyungo sona ahadallahi bone o amba willahi ele aba kuma daralo le yo le ko abirlo le ni en daralo le se bajo ne mabule le manjo birolo ci rawda hen ton le ko yabiso kati mo nyingo wonna min ba'di misaqi ko layru ije dugo hana ko aji e dugo hana baya bire dugo hana ne baya nyingo wonna to e nage me ani ba sa to ba ete umro borema ka baya e dugo hana ne baya nyingo wonna la kay na ka ba kungo yasa me pe ya ani ba sa ne coba umru ko ayere me fere gara nyambay maliki na ene nyungina pe anima to na umru na kitab de rasul wa yufsiduna fil ardi wa yaqdauna ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi fa ulaika humul khasirun ne enturo chanda nyimanyugo wana monime o amba ne ka iriji jinga chokona niko iriji palaona ulaika humu khasirun kachona bana makwe gwesa lakara bon man makwe bo sun makwe bo jakan makwe bo hijin makwe bon ma tay o da fen koro min jana bul o da fen koro ngos qur'ana suratul baqara yeme to qur'ana suran lo mai ko ayat lo so sama to baya chuka tumbesi nam ko lo mane suratul ali imran saniya ko suran lo mane قال الله تعالى ومن أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ولا يحب المتقين ومن أوفى بعهده كان نسا بيع aji kure ije monne ko kanjundi ba wataka monne ko binda o ambani yagi ba fa inna Allah ka o ambani bentu emba yuhibbul muttaqina ka amba ni amba yagi ni uba baya bire ne ko baya binna amba yagi na ka o amba bun uba ngo suratul baqara qur'ana suran tanima ko aya anga al imran aya anga ma aya peso kuris amai afam gende able ya oke wala mabale sab sembra ko tanima suratul maida kam maida to qur'ana suran nama maida kam aya suratul kamisu suratul maida qur'ana suran nama ko suratul maida fese qur'ana suran nama qur'ana binda ko suratul maida fese ko suratul maida
kun kan ne baya berem mo ne ko baya ni nyungi na Allah ta'ala wa zkuru ni'matallahi alaykum wa misaqakum allazi wasaqakum bihi iz kuntum sami'na wa ata'na barakira wa zkuru ni'matallahi ka o amane bel ne ma bire biya ko ne ma ba ti hakki jige kenen ha wa misaqahu bene o ambazune aji ije bekele elsame ali le duhana be yo lo be li duhana be uba biro lo be li duhana be torosa lo be li duhana be se indaralo bien ne se cho aji ije chigo nam allazi wasaqakum bihi bien ne ko aji ije koni sinyolo pe ko sunguji kenene pe chigo de be amal roje bas hakile ko abi izqultum sami'na wa ata'na tishira ne ko baya hore izqultum ka biya ko sami'na o ne baya hore bilaye wa ata'na o ga hore yimbe o duwa tai wattaqullaha inna allaha alimun bi dhati sudur ka biya ambani yaga o ambade biya arma in ceni jira da so ko amba ci ko in akon darabun gonza nga suratul maida qur'ana sura nunama aya angay aya sab'a ko aya soma qur'ana sura nunama aya soma ngobba ya tani mako ko qur'ana dinga suratul tauba nam suratul tauba be sura bagara al-huray ali imran al-huray ha kanda maida huray to sura tande malo be kanda sura nama ya so qur'ana sura twama ko ayat temdere aya piraturisa inna allaha astara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ha o amba mu'min lo bo chiniye bo nahruye la kulu aljanna bo dore afam gende la ana lahum janna ba he chiniye na rubi ko ka aljanna bo ko la amal la bo bi nam yaqatiluna fi sabilillah wa jihad do yeme komba o amba kalo komba se nam wa yaqtuluna wa'dallahi haqqan kefere bun dale bun kefere ni dale o amba ne bun la ije ci gode erjana binda anume o amba la jina oso achini gome amba ala ko daraja oso ka amba ci wala ije sa amba ko nyungolo ngogura ana suran tuama ko ayat temdere aya piretul sama baya al husu nam et puis quand on baya ga ko ka tero ta baya ngani so lenjila baya ngani so zabura baya ngani so qur'ana ne ga ko ka lenjila hu yoso namila isa mana ba baya bere lenjila zabura hu yoso namila dawda dewtara ka baya hu yoso ha zaburu baya bere baya binda taweta musa ci dewtara ka baya yoso lenjila isa ci dewtara musa ci dewtara ka baya yoso jaburu namila dawda ci dewtara ka ngone qur'ana ka suje ka pam ko jiso afamu gani na wa man awfa bi ahdihi min Allah wa man awfa bi ahdihi min Allah kanesa baya e monni ko kan jundi ba o mba risa baya kan jundi ba fastabsiru bi bayikum allazi bay'atum bihi fa zalika huwa al-fawzul azim kanesa baya e ne ko kan jundi na ka biya ko lu chana on lo we parce que lakra ina ko baye ko agara o amba huri ko ko hulu gara baye ko hulu gara ngo baye dalu nunama cha soturu bagara alo hure afam kene ali imran alo hure afam kene soturu maida alo hure afam kene ngo sotu tawba dalu nama suran na baya na suratul maryama benamila isa na maryama surawa yuso to alo baya boso ayat sunga aya so suratul maryama na la yamlikuna safa'atan illa man ittakhadha ar-rahmani ahada suratul maryama to qur'ana suram pere to asama ali imran qur'ana suran tandima tawba suratul qur'ana suran tuama ha maida qur'ana sura nunama me bene kanda so chokatu maryama to qur'ana sura pere to hasama ko aya sunge aya so bisigini wolona kayaji la yamlikuna safa'atan illa man ittakhadha ar-rahmani ahada cheji garani de bayo dem sam ngordo
Qur'ana suran pire to sama suratu maryama ko aya sunge aya so kalla yamlikuna shafa'atan illa man ittakhadha inda rahmani ahada ene ka ci na la kara ina bilisturna li dun kendo ci wode kalla kara ina ci na sunara ne hem jalo abada sanan ne baya birende ittakaza inda rahman ahada ne o amba ne baya birende wona la kara ci na ne ni aywa interaction bisu rame ka ci wona we abam gani ci wona we baya birena ci jara bone ko yeme abaya birelo anuma ya nyeme ma aywa amba be sama ngamalu ya hode jendo ci wona we hurene peye birane nana ci wona umru borele Qur'ana suran pire to sama ko aya sunga aya so abam gani ngako dalunu nama suratul fatiha yara Qur'ana suran pienna sira sama ko aya piema tuwaya kayaji innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa innama yanqusu ala nafsihi kamore ba ngodon cindi asa ina baya sa jinan birlo de mbay Allah ken ka yene hiri bille mtu Allah ken mtu ken jende asa jinan birlo de Qur'ana suran pianna sira sama aya piamma ko jere ko aguru ana yusuma suruma ko surum bi ar turuma kayaji innal ladzina yubayyi'unaka ne ko bayalla ka ko aji ijami cicina hurin amba kuma lobra lo yoyo lo uba birlo toro sallo aywan kenyen dello aywan sa ko ba majo namba birlo nsa indra lo cirando to hentar men ko yabiso kanen ngo aji kure ije na innama yubayyi'una Allah ka chona mbwa kono ko bay ani cicina lo birawe ba ko ni menegel de innama yubayyi'una Allah ba ko baya o ambalo ya birawo baya ambalo ya bisi hadara lo brile sama sabu lo brile malik lo brile mora lo brile almam lo brile inma yubayyi'una Allah ka ko baya o amalo ya bisi ambakala ya bisi yadullahi ngo Qur'ana suran pienna sira sa ama aya pirema yadullahi fawqa aydihim ka to kalo de anasa no wasira no ma ko da baya bira to de ka to ayi o ambala no ma anuma kuma ngu ane baya bira aji anuma mor anuma yeso ala baya bira ala makman lo baralo ala yoyo lo aba wa birolo ala sa indralo awa maka chwa illa ten wa anuma kuma illa afam ayo mori hinga kenjin men Qur'ana suran pianna sira sama aya pirema kun pinde kuma famuna me yoko wi ko man nakasa nene ko baya bira du ona ala yoyo lo ayyato lengu ala wa birlo akubana bire ala ni endralo bo petete amumri joma man ya hina ba kuma wudi acho pangalo birawo me amura kele ne dalle de bira akurime aba enyime aba mungene tuko ko si ko aja am jireme bo inama yankusu ala nafsihi katoba wa saro ya nyungi ne fere nyungo saro ya saro ya nyungi la karani ina amba anu ya ko kelime alhamdulillah amba ako juko agungume a ajo birama ongo asma ako jewo sama na anda amiri in la jama ako kasunu ayda on amba gondo ko ndilo mem donc a emba amone ako nyungume Allah kala chuko amba do wallahi afam gari chuko Qur'ana suran pianna sira sama aya piema ye Qur'ana suran pia kudo aya mumtahina suratul mumtahina chuko tlakenu now Qur'ana suram chakurima suratul mumtahina isna asra aya Qur'ana suram chakurima suratul mumtahina ko examen suram hose ko aya pira los ama ya allazina amanu idza ja'akumul mu'minatu ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minat amanu ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasrikina wala yazinina wala yaktuna auladahunna wala yatina bi butani yatarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala yasina fi ma'rufin fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah Qur'ana suram piakurima ayatere lo sama na mu'min yoy awiyere enelle ay sama ya luso to ayi yoya ko le sama ya luso to ayi wabira ko le sama ya luso to ayi kenje ko le sama ya luso to ayi imbe ko ini dalle ko boyre hey ba aji ade
ngani lule de ko cha ene toro saba chugo toro chemda tande toro pyakure alkaba ko so lata uza manata sasata ukra choko toro gondowe ene chugo kuma no la sa chugo ndeme o amba duwate ko chacha ayi jeme le toro salo le amba duwate ko loma le yoyolo ko tanima le uwa birolo ko nama le se indaralo ko nunama je ko bajo manjo namara birolo ko kurema tijara sallallahu alaihi wasallama usasi hin torime ele prekensa ele chugo bisoyi ngo kure bolo ija on ngoni iyamba asrama ya ngoni ija ni ba ira hana we ani burele aka fanya wa na la tume okurume wo kuma kurege al kondesa wallahi man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfuru inna allaha la ghaniyun 'anil alamin ngo ayi kure ko we kuni ebere luso mba wa lulo mba wa dugona wenjuma amba honi buru yobe mba ane buri ngo qur'ana suram pyakuri ma ko aya piralo sama me boyra ko baya bre hele yoyolo ka amba ko yubure yoy gara ka amba buri ya ko ken wastaghfirna allah bone wa bre gara ka amba ko ba ya ko ken wastaghfir lahunna allah bone ni endere gara ka ba parce c'est ini c'est ini ura kamba ko ingengo bo to ko jahiliya aji bo to so ini awe bo to ne bre gara to baya bre dugona ka amba buri ya ko ken amba qur'ana citi da huri jana wa ko ba ebra na wala amba huri jime ka amba dudumu penci ko ka amba yawo kene ngo qur'ana ho ko sotul mutahina ko examen suran hosi na abam gende mabale sab sembra mabale kanda kene ko qur'ana bene qur'ana suran ije be ngwaje so parce que lere do ko bene debtere pierre sirasa ije be kanda ko alusu da ya ko ra cholo de ngo debtara so naba ije chichira naba ije abaka is naba ije umar naba ije ali naba ije sa'd ibn abi waqqas naba ije mu'az ibn jabal naba ije khalid ibn walid naba ije talha ibn ubaydullah naba ije zubair ibn awum tatse bay naba bire be chwa alo fensen kendo kanda be go dago abirma adu ko ade me cerelele lede na asma afam gende debtere pires rasa et puis tishira al hasan husaini abdullah ibn jafar abdullah ibn abbas be ko na tumuso hayatu sahaba nimro temdere lo nimro pier lo ala nisra me anene hureme tishira anchira hasan nisra ma anene ma husaini nisra ma anene ma o be ancho ngara so ate ajuge bulo sema be ko jello afam gende wala ina ba ka abisu min asa ina bre ko aya ni ma an ma to sabru mai kanda suratul tauba fatihi qur'an suram pian nasra sama ko aya piama ka hannuma ko numa kurme ka amba numa anuma kuma ikolla yadullahi fa ko aidihi bo an makron sa ese ga yabiya so qur'ana ka anuma ye numa ye o amba numa ya ji anuma kuma la aya jira me sa hinabira anuma ye yo numa to asa hinna anuma ya kuba e koy to a kun ko Allah kara ye ma en luzma hoso qur'ana ka numa ye o amba numa anuma kuma la qur'ana suram pian nasra sama ko aya pema suratul fatih inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza qur'ana suram pian nasra sa aya pema afam gende baya sa hina birele de qur'ana ka annuma ya numa ya bore kanda baya bira ko dallu ko parce que ko amara an kullu na hadara mana ya da ne bore bare baya bare ngo ken jin sa o be ngo ko dallu hoje ya wallahi ko dallu akuma su gonde qur'ana ne tira kuma su gombe ko hode yugo do sa qur'ana ho su ko men ko sa to sa ala de o amba qur'ana ne su be berembe waju ngi yebere mana ari mami de yebe waju cinde so ika ko baya so yaji koma wa hasangura yeme qur'ana je sara ha ari mami juma ari mami berembe to jara ne berembe ko anjo ko asangura qur'ana so maka yoso yeme sa na abja qur'ana ko njo wajelo de ngo qur'ana binda wasama ngo wako baya ngwana anaje ya wona anaje ngo koro hujaye ari mami nga baya hanko min jello o ma ngo bere mena qur'ana binda baya gungelelo umma manda la baya bilo kala numa birelo
lene nama inoni kombe ci wana lene inoni duwe ci wana lega ne inu dine wa dire kanda li ci wana lene inu wala mi ci wana de la yeko baya buri bu sasa biso wallahi la bira la kafere manil par manil jabbar manil wadud manil salam manil haqq wahidu la ilaha illallah sama berembe na juma alimami ngwedu wana ngwaye ko ino huri baya bere yale boni kwembe la amiriwe ye la bo kuma li la tono oye ma badal haq illa dalala tono dugo hana ajo eme kenjini ye la huri la kurat kuno piraye la kenya lu sen la jana bo wa irwan bira wasa ma qur'an la sani qur'an pirase ma ka abata ay la chowa ansuru ko inu wari nyume wani mawdu'a ci yayye wa mawdu biran wa mun yara mawdu ya mawdu so aji ya mara huri irwani bira ya aji boy biran bere cige jumaali mama wala biya arma in ato on jondo ma an buru male ko amma ci akoy mata ija kullu be kana kada ben dagwa mun me barasiya si wallahi ya an gundu ma kemede no hu mo ne yere be jodi na men gamande qur'ana ta chala me ko pese ken de bi arma in yoda uba da kenjen da ne en anama da ne endara da anga ci ko kenjen me yo ko to ono ma ete ay Allah wallahi uba beren sama uba boji wo sama kon ongo mo an huri huroni uba beren sama uba modi ongo me yo ko lo jira mi lume to deme irdo sugo nga ci ba pindi me yo ko bira dara na ma bere lo mteme atoma na ko mo jere ko jere sando ndorama amara aga ci mo yo to ma aga kenjen me amba yagalo mabin sab sembra donc benen qur'ana ce hoje yekanda be debtara lusul ratoni hode kullu man arada dukula fil islami kullu man ne ina da ande ka kullu man arada dukula al islam tijiran ka bi arma in fenya asama luse hatana kurimba ayra ngoba ya birma ya lusu be kanda ci goy gungo so ko debtere be al hurime ne ko debtere wala kene al hurime be tla ko page al hurime ko verset ya ko chapitre be al tenten kene me ay to tonga ko jira ko to ono me alhamdulillah al ko to ono me ne yara be al ko to ono gungo so aywa sama na kullu man arada dukul al islam kayaji بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم صلى الله عليه وسلم بعد أن سرد هذه الأهود الستة ما نصه مهلا بعد أن سرد هذه الأهود ولا ميكرو لو سي بو يا ما بعد أن سرد هذه الأهود ستة kango aji kure ne kulu sama ya lu sen chichirian lo bo tore yere min ambaguna lo hurume bo ngolo sama ya lu ka chugo dugo hana na هذا ما كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم kango aji kure ko chichira rasul sallallahu alaihi wasallama nko ya bi adama ngolo ya bori misrama ya akuro na يدعو إليه ngolo ya ni boro وكانت الجاهلية تنكره عليه me jahiliwe tishira ngo baya ko hurime jahiliye ko woni konkene ko bon ka ngo so to ka kwa le tira anwe le tira tebewe ka cha le bonwe bon vraiment ka ngo ko so velo ko tunkiruna ka alo jahiliya we bo ngo baya ni bo ubala kwa ka abla arama ka tishira baya hurime ka jahiliwa baya ubala ko daftar ko de wa kana ahlu jahiliya yunkirunaha ka baya huna nana ka jahila bayan ubala ngo daftar ko do sajawe baya ubala ba jahili ayo mi wonde daftar kana ko daftar umra al hurum be ko nimra al hoso moni ko arabu kana hurum moni tum kana hoso wa kana ahlu jahiliya yunkirunaha ay hadhihi bai'a ka jahili alu jahiliya ene peya so inana ko ti ko baya hurme bonna ko baya dugo tuwe mbo he guren ko jintuwe mbo go meyi donc baya guren to waye baya kinje huwane ngona fu annahu anna bo jahannama ko bo lusi yetu monde more ne go on kamba ibra ka baya kinje yetu monde cicira aji batumbe alu jahiliya amam ngale
edo ko jahilina lelele bo burji bo ne hetma goje yere ngoba ancirani ngoba ini ngoba ancira tebe je ila yomina haza jabi ye wawa chona hukuni ngani konkenewi e bon bo tagu ngi yaro ko bon bene be tagu ngi yaro ko la kun dini kun wala ya dini na ayunkiru hadhihi al-uhud illa mujrimun wallahi qur'ana ayunkiru hadhihi al-uhud illa mujrimun wallahi ka bi arma in hunji ngoba yani kweresa ayeme wajrumu ne eni uba birani yoni nafigi jahili chenje nweni iriji palle ni sunguru ba fanya mo de mo ke ayunkiru hadhihi al-baya illa al-mujrim afam gende dabtara ko na yuhibbu lin-nasi ribata awe bi arma in wa irba nya wa ko ya bulu ne ko wa haramu nya uba ba to ba ya bayani ko reso na wa yawaddu lil-ardi fasada no so chanda nyama ga fengo seme ko debele chaso ba ka to ba ya baya ubala ayo dabtara ko de micro nde na min kitab fiqh sira li Muhammad al-Ghazali aywa arama ka dabtara ko furin ka ko dabtara mo fiqh sira hose ni ne ko wala fi kene ba ko mul Muhammad al-Ghazali hose numéro temendere ya numéro pianu na sosa to wani pini jere so miya wa sawa kamsun afam gende mbabere sab simbra nam wa kana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kachiri anwa ngo aji harisan kachiri anwa woni ni eni boro aji wa ngo baya harisan wa ngo baya satara pe ngole ni eni boro sama yakuro na min kulli man arada dukhul arama ne odo ba honko min kulli man arada dukhula fil islam kale fenja ha chana islam ya lusin kurai ya je yere atoro sebeni ayahuda ya akrece awda ya soro ayere ala islam ya luso tishira nkolo ne ni buru kura ayere meta wango ba ya atoro so li kulli man arada dukhula fil islam na afam gende rasul sallallahu alaihi wasallam nam wa kana an-nasu biha yatubuna kabi arma ya tubi luju me bo ba ya lo ya tubi luwo afam gende ne tijira ni eni ngolo tubi kuruwa ayira la tubi luso hurme tira alo la ilaha illallah de ayo atubi luso me ene turu sabatu ko chon da de atubi luso me uba biran da atubi luso me yoni da atubi luso me ne darale atubi luso me namra brile atubi luso me amba ne no jalo chi ngone alo hurme apira ken me chon wana bira jayi a chini ngo wa budu rabbaka hatta yati akal yaqin afam gende yatubuna kana tubuna nasa bihi kachira ni tubi kuro jirme wango belo ni tubi kuro e fera tubi suma kachira ngole kuro oda fere fefuro sa dunia wiwa abam gende fige husira Muhammad Ghazali numéro temendere pianu na sosa na bengo de tere de tere sa be ijeta bengo de tere hinna be yara ko kankulo prekene wa yusiruna mahkunina damma illa bihaqihi be arma in ni gungo se mbulu haramu ko dugo hana sana ko ban ni ne hede ni gunga ko hakelo ya gungo solo me afam gari mbabale sab sembra nam al-qudub bay'atu man lam yahdali kanda fiqhu sira Muhammad Ghazali numéro temendera numéro piadna sosa kanda chuga detail kene chuga kitabu cha ko kitabu loma hayatu sahaba ko numéro temendera lo numéro piad lo kanda chuga tumboso kayaji akhraja akhraja tabrani fra chuga debtere hina umru kakwa ngo tabrani binda wala fi bila fi kene gunge ngo kanjire bene kana odo hosuko ka tabrani magui nam an Muhammad bin Ali ka Muhammadu ya ko chubar bele huri Muhammadu Ali afam gani ibn Husaini a radiyallahu anhum amba yarda bulu yoko
أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتي أن نما يبغى يقول يوكو بايع الحسن والحسين وتيرا الحسن لو بايع أوبه وحسين لو بايع أوبه رضي الله عنه وأمبا يرد أبو يوكو وعبد الله بن عباس عبد الله بن عباس لو نشوف أنا هنا ليه أجي لو بايع أوبه وعبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر نشوف أنا بايع بره أرما يأما حسن حسين عبد الله بن جعفر عبد الله بن عباس بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار وهم صغار ولم يبكلوا ولم يبلغوا wala benna fatumata sayyidina badra ali an inlo boneka janga huwa kocha al-hasani wachina huri baya bere husaini chia huri baya bere abla ibn jafari chia huri baya bere abla ibn abbasi chia huri baya bere wa hum sigarun kachwana ka ba da amanwe walam yabkalu ka ba biagun walam yablugu ka ba balu ya don hayatu saba temendera loye ko nimero piello ma ko ni mejere ko suru me ko deftere ngé ko ngé numa so ni e hurelo bani israila lo namba buli bana ngé o ngodu wana minsa me anene hoso hu yoko sakan lo halrede lo o ambajira meleke yoko ta meleke ngoy asa oba hasan cicciri an ciran bay abbe shekote mohamed na sidara yiga shekoy wallahi an ka sheko bismillah ni shekote ma o mala sidara yiga shekoy wallahi woni sona bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ربي جعل فيها كما جلدني عمرو فيني على فيها استغفر جعل فيها كما جلدني عمرو على فيها الله الدنيا دوغا بني الله دوغا غرستان بديو وأما بسمي أنجمي للدنيا لأجنا أدول لي جستاد دوغا أما بني كستان الله هرا أولي جلستانيا والمسلمي أما بني كتامسكان دمرا وأنو نبي جلاوني الله كراينا أما باهينا كنه وأما ربنا يفكنا بدوسا أو غارلا رجلا قدوا من نبي كنلا أنغانا الناس وأمينة بجوان مسكونس وأمينة كدموس الجديد أغنينا غدا ما بكر كدو ngoforo mado de o amban jini no kullu nesinde bujiogu nestu amyana mbabuni no ko maira no watu wa gimna jeje allah ni gimna sikarasu na olo jari gimna numu parawi gimna numu sansane gimna ni biya khawro jawi namba egera de ni dama amma bahine kene وأغرى بأن تكلمه يقول كما تقول أما في أما القرآن أما توسع أغرى برا تناول جنانا كافي برا صلي على النبي كريم اسمي سولو عليه أما أكثر كفلي أما كان كفلي من يبني أما يبص على قدين de amado nene yugo salanga wen de amado abata kulipa to fra geleme na amado abata kulipa duwa amina ta ibn abdullahi bebe ummu kulzum bon bebe zainab bon ruqiyat bon fatima zahra kima bon Abdullahi Abdul Qasim ya Ibrahima bon Muhammad sallallahu alaihi wasallam eu começo a sentir o tiran dinle ne está para o forte grupo de bundu
diine lulu usuro tete min dogo wa heyo morisa ko kera anga dinwa ane resa kira an diine usuro ija ko ma kiye nasige le woni ma yalo maka ya muhammad nam no ya allah ni nara ka tasma yele nugu bafa wallahi ni ga yele menele o tese jahilu tise nafibu tise o tese ka muhammad nam la amasa ambanyane tengesa dine nyala ne tenga mu'mine kele ngala ne norokulo yawdiya more kiti more yele bole ko nyaka so firme wallahi ambalasta nyaka ma imam Usman malana haydara mawliya keren kenye woni ya mara kenye woni mamuru gadiye woni ande woni nyembe woni lende kenye woni bambara ni kesala kule usaba waye do waye me etnya dino ne dukuru wako dukuru bada afari dine na fuma ya ko kenya ya ne pisa haydara ko dege gundi yele ko haydara na ko ya fi goru be yele no bayadre gemina ko ya fi inu chere ginde se ko kono ne ko ya fi le ko be ko le o jori yem mo magina yekinge jamani ne dai na fi fuga yese kale goro aba do mara sa sama seku do ora baraka ko wa ko yo o bayar dalu ye ne election la anga o tole sa ko lo tuto ge kalahi dine to e to digre na to wa dene nasibe dalu del sene ko adalu ne ko so ne dalu del san dalu wo e ko se ko wala arso dalu in sa pere sa jure mojiye yo ye ko drelo bakere sambana ena dalu dina da dasara baya dalu baya dalu bala abraham asondo amasoko akuni pere sone alaka yila bilahi iye ne wati wa na baya tension wallahi baya dren yibolo ga ya baya dren isa mama ri mo ni jena kana yala na ne mudu lo ele temere slabo ni mama ko baya dren ya so ko buza baya tourner ya ba di hina lele mina na ne baya dren ne ko no mo dalu tunge koy botla kan tan bayan ba sai dalu ba ga le formation gra gemre jango ba ko yesa boye jango jere botla kan me boye me ga le mutu julira bo ni ndira bo yala je mali ki tu busu ko ko yala aya fui comme so barkalen den do de ala ye kunfin ni kɛrɛnkɛrɛn ka karamɔgɔw bɛɛ ta kɛ Mali fɔlɔ kunfin kɛ jumɛn min ba ye baara kɛ a fa ye fa muso kolondenw k'ale minnu ba ma baara kɛ o fɔ Avril, bilahi, amache tungona ayi waso angoma. Jamare dana wana changa. Nama ko wala sa dana har ne kuli dor ko.
gimnase ke sege ligrere gimna nasigi gimna yowi njo fesima ala ka danga di o de shan fende jiwe mo ju tege no ko sembira abana maliki ali imam sirif usman marana idara ilahi nam ngo ayna lele go de kunura muhammad sallallahu alaihi wasallam wesa abay dana bo fil piya to de so ala to be go chede ko to na ya muhammad nam wa chinjo re aha la chinjo yadi awro nyoy ko ma la bo unu la na unu bun la ko nam la bo unu la na unu ka to buye la ko to na ko bo unu na unu ya na ma dini mure dogo wa harakati yele dogo wa mure amari jembe dogo wa nene baya bira amadu tarana ne yisuna yele na amba wana to ma bisuna boye la bo unu bola na unu tona le nema bala uma jumbuwe me la bo unu dogo ya betani ni ya aye naam Brahmatu kawe nyawa hakuyenje na ndege yoko kuleko moyo la kwenye ni wole bali kwenye wa ene wole wa iyo dugoya dama njinga mawo ni tulo Abdullahi mori ka baya kinga ache germa musu mor an ka baya tono ache germa musu baya kinga dege na baya tono ko fun dege na chuwa mori no dege na chuwa ko ko pa bene ke dunya so ko yalla ko te balawu be ko ko wala nani no balawu ko ma o ba pra yo ko dragunu ko fragise mina ko danga dilla sika sa bonsa na de sala ko salwele dugere mala nama cheke yene jina yala ko magaze kanga ko billahi ne ule uba ingana yi ko sanga de ko tasbe maliki wallahi mori amabat amabat de ke ko baya tono baganda baya kinge baganda bala unjure mo dine be kuma ko mi aya kusi aya ke se to mo no me ala solution wala alere bi kan ke ubabira do ya loro ni alere ya loro ni adiya ko dina obini ga ke ati ko wa do ka baya kinge ka sa da ko dina me ko ma nya ala ka daga di wallahi e mo sa ni no Unesa, Jamana Unesa, Marade Unesa, Jami Unesa. Ni disa kuro jalan ojo kuro dina wakuni. Kono. Alahi. Nam. Ale to go glory. Nanga e. Nam. Nyome kandi obi. Ko che ko akansala. Okay. Umar Ibrahim. Naam. Fregel. Dora barkaku. Yako. De fusaba usi. De nena jumbo. Naam. Adana inele mo yunde sa. De be na pale tori. Naam. Sa bojina ni sa ko yo be mama. Ko le fukwe. La sa bojina do fulu. Imam Isa Samasi. Allah. Saya angkat jadi kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saurari, Sayyidina Ali Amaye. Muhammadun Nafulu yelne. Hadina juga dia kaya nama itu. Ina Khadijatun Nafulu. Sama jadi dia Malik Amaye. Dogon Nafulu. Kau dengan nama saya.
Asama atesbe. Avril. Awili wasa ya udugo kwe. Jemari so otore do se ni nyawo. Ai kusa udugo sa ya ona bo. Ne wallahi. Malika anin ne do. Etitawo. Maliki jo dole. Eti ni do ta don ba. Okay. Wasa anda dulu. Wanga anda dulu. Joni watu. Mungu watu kila. Atus. Jemari ki kwenye dulu. Wa abu anda mela. Nere nga dugudira. Miyesa anda zeni kila wele sawro miliyon biduru mitueli. Dɔgɔtɔrɔ jina min iri okɔli jina kilasi 3 min iri asa anda fugaro den ko sirɛ ne ka dugu la cɛ se ka kuma ne fɛ o cɛ tɛ yen bange nin bɛɛ a y'a hɔtɛli la ko ne ko ten i b'a kalama est ce que e bɛna se réseau a don dɔ la a ka kuma a y'a to don dɔ la di Maliki ka kuma cɛ min t'i kunbɛn don dɛ Wala sini na ni ye nin diinɛ ni bin an b'a wuli a jɛ ka jigin ma an b'a wele an sɔrɔ a kan kun dɛ a ne ma se an sɔrɔ bila sa a jɛ ka yɔrɔ o an sɔrɔ yɛrɛ ka danga b'i kan o kubɛrɛ n ka jaka a boli tuma sa k'o gun a jaka o ye mɔgɔ sara ume cɛkɛ nɔ gbɛmɛ kɔbira gbɛmɛ yɔ gbɛmɛ bayaboli anda ko juge anda boli ko bolo baara a ko kɔntura so a kana ɲa kɔ a jahana ne jɛngɛ sa kɔ e ma kuranɛ kalan i ye tasuma de kalan kɔ wala dɔgɔ jamana kɔrɔ kuranɛ so o kuran an ka kɔrɔ sura bɛ saba dɔgɔ an ka kɔrɔ nke aya joli aya ta ani duuru dɔgɔ an ka kɔrɔ le pays dɔgɔ kuranɛ bina bɛ jamana kɔrɔ ye sura bɛ saba aya ta ani duuru Avril an ma dɔgɔ ye sɔrɔsi biso yɛrɛ de mɔni ko sɔrɔsi ni bere bɛ ye halaka dɔgɔ duguso kan ala ye hɛrɛ kan an ye koyi est-ce que dɔgɔ se ni ma wala bɛ se ni ŋgɔ mɛ bi dɔgɔ bɛ yɛrɛ se ni ŋgɔ mɛ bɛ ye ali to wa bɛrɛ mɛ bɛ dɔgɔ boli sanu ɛlɛ lɔ ma sɔn sanu ɛlɛ dɔgɔ boli ɛlɛ y'a fɔ fu de wana jina banga a kunja fana tɔla ye nyewe jiriji dɔgɔ nyewe jiriji ko dɔgɔ ɛlɛ yɛrɛ sa mi sɔrɔ ani jɛrɛ dɔgɔ ɲɛ a ka dɔgɔ ɲɛ wa daba dɔgɔ ɲɛ ko sunu a ti dala fa fana ka sɔrɔ quoi wala dɔgɔ ye dɔgɔ ɲɛ sa dumare kan tɔrɔ an kun bɛ dɔgɔ bɔ anda bo kɔrɔ bamburuguyale bapalalule ɲɛwɛni mɔlɔma galon yala ɲɛ buruguyale a ye mun kɛ an bɛ kɛ bɔrɔ dɔ bɛ ma dɔgɔ a kan nin bɔli ye a kan nin bɔli ye a numa an sɔnli ye a kan nin bɔli ye a bilahi ko diyo en bɛ an nasaya ɲa ko arabɛni na kɔrɔ gɛrɛ mɛ e bɛ jalana kɔnɔ e dɔgɔ ye muso ko bɔlɔ ɲɛ na la balɛ ya sa dɔgɔ ɲɛ si fɔlɔ bɛ ɲɛ na la pɛlɛ sa et puis dɔgɔ ɲɛ si fɔlɔ lemɔra dɔgɔ cɛ yi awa ɲɛ jɛra awa dɔgɔ ɲɛ jɛra awa ɲɛ ɲɛ na numa bolo falhamdulillahi rabbil alamin an badenw ni tun y'a ɲɛ Côte d'Ivoire jamana kan faaba la Abidjan dɔngɔnɔ minnu bɛ yen walima i k'a fɔ ko kadɔw u ye nin wajulu kɛnɛ belebele in sigi bilasirali kɛnɛ mɔgɔw bɔra ka wele jaabi fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a deli ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala k'o yira an na k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la sigida wɛrɛw bɛ ala bolo ala k'o yira an na wa shukran lakum fi amanillah Ngalondi
se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba o tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ